Allah Akbar, subhanallah. Inilah dia punya masalah dia. Masalah dia, tiba-tiba dia end saya punya ni. Tiba-tiba dia end terus. Tak tahu kenapa. Okey tak? Okey tak? Tapi dia tak naik warning. Dia tak naik warning apa pun. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Dia terus end terus je macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dia terus end terus je saya punya live. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalamualaikum. I'm here. Astaghfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tak tahu pasal apa. Saya punya live ni dia tiba-tiba. Oi. Jap. Tiba-tiba dia end macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Jap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Okey, dekat depan tu dah ada lampu Tu TMB dekat TMB sana. Dekat TMB tu dah ada TMB dah. Dah ada pasang lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu TMB, ada TMB substation. Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Ada benda menunggulah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'al kursiyyus samawati wal ardh. Wa la yahudduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar macam ada step, ada bunyi step. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Sini dia punya suasana dia lain Suasana dia lain. Saya nak menempuhi pagar ni, dia punya vibe lain. Macam ada benda tunggu saya tepi ni. Macam ada benda tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Okey dekat dalam night vision kadang-kadang pelepah ni kita boleh tengok, kita nampak macam ada satu sosok tapi kita boleh bezakan dia. Ni contoh depan ni. Kita boleh bezakan dia. Satu kena pastikan betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ekor mata saya nampak macam dia melompat dekat sebelah sini. Dekat terbumbung ni. Saya rasa Cik Chong lah, Cik Chong. Memang Cik Chong. Hitam muka dia, hitam. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok. Saya masuk sini, dia ada satu bau. Tapi bau dia macam bau rempah ratus. Bukan bau bunga. Tapi dia memang ada bau macam rempah ratus. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Tengok tu ada muka lagi depan ni, tengok saya ni. Muka hitam ni. Rambut panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la yahudduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Okey. Ni dewan makan dia. Dewan makan ni banyak kes histeria dekat sini. Sebab apa? Memang ada penampakan-penampakan yang ada dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat pokok ni pun saya biasa nampak satu terapung betul-betul dekat pokok ni. Ada benda terapung warna putih. Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Saya belum masuk belum masuk dekat dia punya dalam dewan ni. Tapi dia punya vibe dia lain. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Saya yang rasa dia punya seram ni. Sebab saya dengar suara saya double. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Saya cakap dah, dia punya aura ni dekat sini lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tempat kantin dia, tempat orang berkumpul dekat sini, makan dekat sini. Jap. Macam ada bunyi step. Cuba dengar betul-betul. Dengar. Dengar. Tapi tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Assalamualaikum. Dengar bunyi step tapi tak nampak. Kita tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Hey. 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 Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Saya rasa macam ada benda perhatikan saya lah. Ada benda perhatikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Okey. Dekat dalam ni, baik student, baik tukang masak, diorang cerita dengan saya lah, memang ada gangguan dekat sini. Waktu malam, kitchen gerak sendiri, kan? Dapur, lampu, semua menyala sendiri apa semua. Tapi kali ni saya rasa dah macam clear sikit lah. Sebelum ni tak silap saya ada meja lagi kat sini. Tapi ni dah macam kena clear. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelum ni saya ada nampak satu benda terapung kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni atas jembatan ni ada benda terapung. Tapi sekarang ni dekat jembatan ni macam ada benda lah. Ni. Macam ada benda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Sebab apa dekat sini ni memang saya tengok memang ada putih. Memang ada putih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Sebab saya rasa macam ada benda tengah perhatikan saya ni. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. I'm Bismillahirrahmanirrahim. here. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la yahudduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada benda ni. Ada benda sedang tengok saya ni. Ada benda. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Terkejut saya. Tiang tu. Oh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Hai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam banyak-banyak saya cuma risaukan Cik Chong. Cik Chong yang saya risau. Saya cukup risau Cik Chong. Pasal apa? Dia menggunakan satu jasad yang tak diterima bumi. Jasad yang tak diterima bumi. Jin atau syaitan ni masuk ke dalam jasad yang tak diterima bumi. Jadi dia agak keras. Kalau kita terkena dia punya air, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Saya nampak macam ada Cik Chong kat sini. Ekor mata saya nampak macam ada Cik Chong. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terkejut saya. Itu saya cakap, benda ni kalau kita dari jauh kita boleh nampak dia. Kita dalam keadaan takut, kita boleh nampak macam-macam benda. Tu pokok Astaghfirullahaladzim.
Tapi ni saya tak pasti pokok ke apa, saya tak pasti ni. Ni. Di sebalik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Lagi pun. Assalamualaikum. Ada dekat sebalik tu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Bila jasad tak diterima bumi, boleh bayang tak macam mana? Kalau kita tahulah menggunakan dia, bagi orang yang gunakan ilmu-ilmu salah ni, astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Itu hari berdiri atas ni. Tapi dia tak jejak atas besi ni. Dia terapung. Saya dah update. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Meremang ni. Assalamualaikum. Cecong ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Kalau dia ada dekat atas, tak apa. Dia lalu saja. Tapi bila ada dekat bawah, berarti dia cuba menghampiri kita. Dia cuba hampiri saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dengar. Ada dengusan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Saya rasa benda yang sama lah yang saya jumpa hari itu juga. Yang terapung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini. Allah Akbar. Macam ada benda merangkak ke atas tu. Saya nampak macam ada mata ni. Assalamualaikum. Nampak macam ada cahaya mata. Takut binatang pun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak ada pintu. Bismillah. Subhanallah.
Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau benda ni dia cuba mendekat kita, saya boleh lagi untuk elakkan. Tapi kalau Cik Chong ni, saya astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Macam bunyi dekat atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Akbar, terkejut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Jap. Bagi saya bagi lemang sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Bunyi dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Okey, saya baru perasan yang lepas saya punya explore ada pintu dekat sini. Tapi cuba tengok sendiri dia tak ada encel apa pun tau untuk pintu. Dia kosong. Subhanallah alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Hey, ada benda kat tingkap ni. Assalamualaikum. Macam ada benda kat tingkap. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Macam bunyi kat dalam pun ada. Saya masuk jap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni ada pintu tau. Ada pintu situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surau Surau. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni tapak surau InsyaAllah tak ada apa-apa sini. Tapi sebelum ni saya pernah masuk. Ada kelibat Ada kelibat tapi di luar surau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir. Astaghfirullahaladzim. Macam ada benda lari kat belakang ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
surau ni. Tak baik ni main kat surau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Tak, saya rasa macam ada benda yang ikut daripada belakang. Ada benda ikut saya daripada belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Allah akbar. Subhanallah. Allah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah akbar. Muncul lagi satu. Tadi satu ni ada muncul lagi satu. Dia ada dekat belakang saya ni. Dia ada dekat belakang saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Aku berasal dari tanah, ke tanah juga tempatku. Tak mungkin bersahabat dengan kau yang berasal dari api. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dia cuba nak datang dekat ni. Dia cuba nak datang dekat ni. Ada benda ni, ada benda nak datang dekat ni. Dah dekat saya dekat ni. Dekat tepi ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perwujudkan dan perlihatkan wujud kalian. Hadir aku di sini hanya untuk melihat, bukan bersahabat. Allahu akbar. Kita berlainan alam dan aku berlindung dengan kalimah Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Perjelaskan. Hadir aku bukan untuk bersahabat. Hanya datang untuk melihat. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Benda ni besar ni, benda ni besar ni. Besar ni benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Macam bunyi ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Macam dia ada kat depan dah lah. Macam ada benda lalu tadi depan saya ni. Macam ada benda depan saya dah. Ada kelibat hitam lalu. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada benda lah tepi rumah ni. Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Perjelaskan lagi. Allah Akbar. Perwujudkan dan perlihatkan wujud kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sebab ada benda tadi belakang ni. Ni ada viewer bagi tahu saya, sebelah sini ni madrasah. Sebelah sini madrasah. Dia pun ada dia punya dewan makan dia sendiri. Dewan makan dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ni madrasah orang cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh rasa dia punya aura dekat sini ni. Aura dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Ni dia orang makan dia. Pintu terbuka. Selalu saya datang tutup pintu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada benda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jom. Sebab saya rasa macam ada benda lalu tadi. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kan? Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia lagi laju depan saya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lain. Ni tak sama macam tadi. Ni panjang sangat rambut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ni panjang sangat rambut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Kelawar ni. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bunyi macam dekat atas. Bunyi macam dekat atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Dia cuba nak bawa saya makin ke depan ni. Tak tahu apa benda ni. Apa benda dia cuba sampaikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Hadir aku hanya untuk melihat, bukan bersahabat. Perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Telinga saya berdesing lah belah kiri. Telinga saya belah kiri ni berdesing kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Besarnya benda depan ni. Ada benda besar depan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dia macam bawa saya ke depan. Depan tu ada satu surau yang masih digunakan untuk orang guna yang mandi air terjun. Iyalah. Tengok dah hilang lah dia punya lantai. Sebelum ni saya datang lantai ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allah, terkejut saya. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Hai. Depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. 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 Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Aish. Mana datang kelapa tua ni? Mana datang buah kelapa, pokok kelapa ni? Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Tak ada pokok kelapa, tiba-tiba buah kelapa jatuh. Kelapa tua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lain macam ni, buah kelapa jatuh, kelapa tua jatuh. Tapi pokok kelapa tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. Jap. Astaghfirullahaladzim. Dalam rumah ni lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Hei. Siapa tu? Perjelaskan lagi. Jika benar kalian berada dekat sini, kita boleh panggil nama jin atau samaran-samaran jin ni. Dia ada nama-nama dia, tapi tak boleh. Tak boleh, itu bukan cara saya untuk memanggil apa semua ni. Sebab apa? Dia merisikokan. Kita just jalan, kita bagi salam, kita guna ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Atas bumbung ke? Saya pernah ada experience waktu saya ikut rally international dekat Sabah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Dia main. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Saya bagi salam, saya pun terkejut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekejap dia suruh, sekejap dia suruh saya post apa ni, satu post. Apa soal ni? Oh, dia kena end dulu lah. Dia suruh saya end dulu. Post apa event. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah, saya tak masuk lah. Kan ada apa pun saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Bunyi macam daripada atas lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa? Oh, reflect. Saya ingat apa benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Dekat sini sama dia punya bau macam bau dalam rumah Tok Guru Pasal mungkin ada barang-barang ni Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada sejadah. Semua ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Tak Allah pula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillah. Oi. Oi, astaghfirullahaladzim. Oi. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Saya dah tahu. Pasal first time saya masuk tadi, pintu ni pun tertutup. Tapi saya bila lalu sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Main buah kelapa benda ni. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Dah terbuka pintu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa.
واسع الكرسي السماوات والأرض ولا يحضه حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ini gambar apa? Macam pokok tengah rukuk. Macam pokok tengah rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Saya rasa benda ni macam dekat. Macam dekat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aura dia, astagfirullahaladzim. Dengar. Aura dia kuat. Aura dia kuat. Aura dia kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah. Ada orang buat ritual ke dalam ni? Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah. Kalau di sini ada benda orang buat ritual, memang tempat ni kacau lah. Sebab apa, saya rasa saya tak pernah jumpa Cik Chong kat sini. 2 kali saya datang, 2 kali saya tak pernah nampak Cik Chong. Tapi kali ni saya datang nampak Cik Chong. Benda yang diseru, benda yang dipanggil, dia akan datang. Kalau kita minta dengan Allah Ta'ala, kita minta benda yang baik, Allah Ta'ala akan bagi benda baik. Kalau kita minta benda-benda yang tak baik, Allah Ta'ala akan bagi juga benda tak baik. Tapi benda tak baik tu macam mana kita sendiri nak handle? Kita saja yang tahu. Risiko dia kita kena tanggung. Itu janji Allah. Benda baik, semua akan jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita boleh dengar. Assalamualaikum. Kita boleh rasa ada benda dekat. Ada benda dekat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Jap. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saya dah cakap benda tu dekat dengan kita, dekat dengan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia memang bawa saya pergi ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kelipat. Sekejap. Ada benda lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia punya macam madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tapi saya perasan ada benda hitam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. Ada benda lalu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Saya tutup lampu. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dah hilang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah. Dia tembok Dia tembok. Astagfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Benda ni betul-betul depan saya tadi. Benda depan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum. 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 Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dekat mana-mana pada buah kelapa ni. Dekat mana-mana pada buah kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak apa yang saya nampak sekarang depan saya ni? Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'al kursiyyus samawati wal ardh. Wa la yahudduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kita berlindung alam dan aku berlindung dengan kalimah Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah.
Dia makin mendekat. Dia makin mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Astaghfirullahalazim. Dia ada depan ni lah. Tu dekat pokok. Ada dua benda dekat pokok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tempat ni ada orang buat ritual lah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sebelum ni tak pernah ada orang buat ritual kat sini. Bila setiap kali ada buat benda-benda ritual ni, dia akan masalah benda, bermacam-macam benda yang lalu akan singgah. Dia lalu, ni hutan kan, dia hutan. Benda hutan ni, jin hutan ni tak boleh main. Dari satu jin ni, dia boleh menyerupai apa saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Tengok berapa banyak benda tengah tengok saya ni. Astaghfirullahalazim. Ada nenek lah, ada nenek. Ada nenek tu. Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu benda, Cik Chong ni, kalau diseru, dia akan datang. Kalau tak diseru, dia tak akan datang. Kalau orang seru, mesti ada permintaan. Itu apa yang saya pernah tahulah. Tak tahulah kalau ada orang lebih pandai daripada saya. Yang lebih tahu tu, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Okay. Bismillah. Subhanallah. Cepat. Allah.
Assalamualaikum. Benda ni dia mengikut ni. Sebab apa saya pernah dengar. Allah Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah Akbar. Saya pernah kena suruh datang balik ke sini Sebab apa? Waktu yang saya dapat burung, ada burung warna kuning. Saya kena datang balik sini. Tapi tanpa buat apa-apalah, datang saja buat explore macam biasa. Serupa kita mengantar balik sesuatu benda. Astaghfirullahalazim, subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika benar kalian berada dekat sini, perjelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah. Okey. Cukup. Saya nampak ada benda dekat belakang saya tadi. Siapa? Sekejap. Saya nampak tadi daripada jauh. Ada benda. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Saya nampak macam ada cicong tadi. Subhanallah, dengar ada bunyi step. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Dia tak mau tunjuk. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, saya dah cakap dah. Ini perempuan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Perempuan ni berikat sanggul. Dia ada selendang. Ke dia nak bagi saya selendang ni? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah. Ini putri dia ni. Ini ada putri ni kat sini. Betul-betul dekat pokok-pokok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah. Putri dia keluar. Subhanallah. Sebab saya nampak benda tu daripada jauh. Saya nampak benda tu. Dia bergerak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. A'udzubillah. Saya nampak dari jauh putri tu tadi. Pasal tu saya ke depan lagi. Saya tengok. Mustahil kalau bunian. Boleh jadi bunian. Tapi untuk rapat kepada saya tu mustahil. Sebab apa? Saya tak cukup sifat apa yang patut yang dia nak. Tapi insyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan Nabid, terima kasih.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala hadirkan semua orang baik-baik dalam live saya ni. Alhamdulillah. Terima kasih Mojo Yin. Terima kasih Hana. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala hadirkan semua orang baik-baik. Saya, Putri tu saya nampak daripada awal kita jalan. Kalau perasan, tempat saya baca doa tu, dia ada kat depan tu. Awal-awal sekali. Kalau ada yang rakam atau ni, memang dia dekat depan saya. Tapi saya buat tak tahu, saya jalan saja. Tapi bila last saya nampak dia masih ada kelibat dia dekat situ tu, saya patah balik dekat situ. Jadi itulah benda-benda mainan jin ni, dia boleh menyerupai apa saja. Jadi kita kena sama-sama berdoa. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Kalau rasa gementar, selawat banyak-banyak, buat solat sembahyang sunat. Tak kisah sunat apa pun tak apa. InsyaAllah Allah Ta'ala lindung kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah 3.4M. Alhamdulillah. 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 Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua yang share live, tap screen, yang berkongsi-kongsi rezeki, Sima Maya, Fin, Zar, Hanabit Tua, Kak Norima, ADZ, Mojo Oin, Hoda, Uda, Dian, Teratai Layu di Tasik Madu, Fin, Bonda, Acik, Adrin, Linda Emily, Lia, Reni, Denny, Diana, Rok Sampai Tua, Hazwani. Terima kasih semua. Alhamdulillah, family royal, moderator, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, banyak membantu saya malam ni, semua sahabat-sahabat. Sama-sama kita. Alhamdulillah, Udin. Terima kasih Bonda. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama kita merasai untuk explore lagi sekali dekat sini. Tapi insyaAllah saya akan repeat lagi sekali nanti dalam masa terdekat ni. Mesti saya kena repeat balik. Sebab apa? Ada benda pelik. Ada benda pelik ni memang saya kena repeat lagi. Tapi tengoklah dalam masa terdekat insyaAllah. Sebab tadi masuk call tapi saya buat tak tahu. Jadi yalah, benda-benda ni apa yang termampu, ini yang termampu saya bawa. Terima kasih Anabit. Baju cool. Terima kasih. Alhamdulillah. Pintu. InsyaAllah penjinaan tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kutwi. Terima kasih. Alhamdulillah. Semua host dalam explore dan para ni semua hebat-hebat. Semua masing-masing punya cara macam mana masing-masing tu saja. Nak kata saya hebat tak? Tapi semua orang hebat-hebat. Tambah yang semua pernah collab dengan saya, semua orang hebat-hebat. Terima kasih. Alhamdulillah Udin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Okey. Waktu tu saya belajar dekat sekolah teknik dekat Kota Kinabalu, Likas. Saya pergi rally international tu dekat dengan sempadan Sarawak dengan Sabah, border. Dekat lebih kurang dengan Lawas macam tu. Saya pergi ada dalam 8 orang. Lepas tu ada 2 kita orang punya, nak panggil macam mana, senior lah, yang bawa kita masuk. Dia daripada Indonesia. Terima kasih Udin. Terima kasih. Alhamdulillah. Dalam 8 orang ni, ada sahabat saya ni, dia ni mengaji pondok. Dulu sebelum dia join kita orang ni, dia mengaji pondok dekat Kedah ke mana. Jadi dia nak ikut. Bila kita orang bawa dia, nak jadikan kisah, waktu dalam perjalanan pergi tu, kita hiking tu dalam 2 jam jalan. Tapi bila dalam perjalanan tu dah ada gangguan. Jadi yang kita orang punya senior ni bagi tahu, dia turis, dia ada lesen untuk tourist guide tau. Dia ada tourist guide. Jadi dia bagi tahu ada benda basah, daging basah yang dibawa.
Cari rupanya ada bawa daging dengan ada darah-darah, ada apa? Inilah. Lepas tu dia suruh buang. Tapi dia tak buang penuh, dia buang sikit sampai saya dekat kita orang punya base. 2 jam jalan. Sampai lebih kurang pukul 7 lebih. Maghrib. Pukul 6 lebih maghrib kat Sabah. Yang yalah waktu tu saya pun sembahyang pun tak kan, apa pun tak. Jadi sahabat saya ni dia sembahyang, dia dah pagar keliling tempat kita orang punya campsite. Ramai 8 orang. Dengan ada tourist guide, ada 2, saya punya senior. Jadi dia dah pagar. Bila dia pagar, kita tak tahu. Yang tourist guide kita pun tak tahu, kita punya senior pun tak tahu. Nak dia jadikan cerita, Allah Ta'ala tu nak tunjuk. Malam tu ada satu tongkol kayu balak besar kayu balak jatuh tengah-tengah kemah. Tengah-tengah kawasan perkemahan tu jatuh. Pum. Bergegar semua. Semua lari keluar. Bila lari keluar tu, yang senior kita orang ni, yang guide kita ni, dia tanya, siapa pandai-pandai pagar dalam hutan ni? Semua diam lagi. Dia tanya kali kedua, semua diam lagi. Kali ketiga lah dia mengaku, sahabat saya ni. Budak Kedah ni, yang sekolah tahfiz ni. Bila dia mengaku, dia tourist guide kita yang senior saya ni, dia suruh buka balik pagar tu. Tak tahu macam mana dia buka apa semua. Rupa-rupanya, di dalam tempat kita orang punya perkemahan ni, ada anak jin tertinggal, tak boleh keluar. Ini cerita. Tapi tak nampak tau. Nampak kayu balak tu je. Bila dia jatuhkan kayu balak tu, senior tu suruh buka balik, anak jin tu keluar. Bapak dia ambil ke apa, kita tak tahu. Jadi pengajaran dia dekat sini, sekuat-kuat ilmu kita, jangan kita salah gunakan. Kita takut, kita pagar diri kita. Jangan pagar sekeliling kawasan, takut ada benda-benda lain yang tersangkut. Jadi itulah yang saya pernah lalui lah. Tapi tak pernah nampak. Tapi bunyi kayu balak dengan kayu balak tu kita nampak. Memang kuasa Allah lah, kuasa Allah. Waktu tu saya pun jahil lagi. Saya jahil waktu tu. Jadi yang sahabat saya ni dia memang orang alim. Tapi saya pun tak jumpa dia dah hampir 10 tahun lah. Sebab apa? Yalah masing-masing ada kerjaya masing-masing kan. InsyaAllah. Alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan semua orang baik-baik. InsyaAllah. Alhamdulillah 3.6M. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita semua dipermudahkan segala urusan. Dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, diberi apa jua yang diminta di dunia dan akhirat insyaAllah. Saya sekejap. Saya cari tu, ada orang suruh, saya punya moderator pun suruh saya letak apa tadi, popular, tapi tak ada dekat saya. Memang tak ada. Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan semua orang baik-baik dalam live saya ni. Alhamdulillah. Semoga semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, diberi apa jua yang diminta di dunia dan akhirat insya-Allah. Dikelilingi orang yang menyayangi diri kita insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan semua orang baik-baik dalam live saya ni. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi dekat lokasi yang baru. InsyaAllah ya. Busuk sangat kan? Dia punya busuk ni lain ni. Lepas puteri tu keluar tadi lagi busuk bau dia. Okey. InsyaAllah cukup. Alhamdulillah ini rezeki saya. Alhamdulillah Allah Ta'ala hadirkan semua orang baik-baik. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi di explore yang akan datang. InsyaAllah. Apa-apa pun. Sebelum kita habis kita punya explore, kita sedekahkan dulu ilmu kitab kita.
Al-Fatihah kepada junjungan besar Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya, dan untuk saudara mara kita yang telah pergi dulu sebelum kita, dan untuk diri kita sekali ya, tangan kanan letak di sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insya-Allah sampai dekat diri kita sendiri, saudara mara kita. Saya minta maaf pasal dia punya bau busuk ni dah terlampau sangat. Tak boleh tahan. Dekat base dah bau busuk sangat. Insya-Allah kita jumpa lagi next time. Insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.